Ou arriba. Vale, entro por baixo. Ten un aquí, Espera, ten un aquí, picámoslo. picámoslo. Son dous. Este ten que morrer. Por este. Pico arriba. Ai. Vamos a ver. Xa teño escopeta, teño que ir polo outro. Eu non teño nada. Estou vendo? Saquei 13, saquei 15 máis. Vou buscar arma, Morto. Vale. Vale. Son dúas. No, eran do tipo que matei. Voume a curar con vendas. Xente. Vou. Táctica. Si, as me das protegido un segundo. Onde están? Están por aquí enfrente a casa. Aí, no. Suben. Está aquí? Baixo, ¿no? Sí, por aquí andarán. Aí. Boa. ¿Vara? Cuidado que igual va a mirar con los amigos. Buah, teño unha bala de escopeta, son gilipollas. Tes balas de escopeta? Toma, vale, sí, toma. Vale, estou aquí dentro. Non o rematei ben, gracias. Vale. Vale, pues listo. Vale, enfrente. Eu creo que deberíamos pillar moito material e curarnos aquí na fogata que hai xusto na casa de enfrente. O sea, aquí hai Vou máis. aquí, Está aquí o tipo, pones. Vou. Cuidado que non te dé. ¡Ah! Non sabía que estaba aí. Marco. Boa. Uf. Vale, agora pecho un pouquinho máis longe. Vexo xente aquí enfrente, mano. Vale, ¿todo dónde? Márcame. Do outro lado do río xusto. Aí. Vale. 27. 47 azul. Boa. Hai outro pouco máis por baixo. Onde? Cruzamos o río. Non vexo outro. 20 blanco. Boa, están blancos. Que está detrás da árbore? Por aí, sí, tíos, por aí. Vale, vexo atrás, vexo atrás. Quero dar outro na ponte, Ali atrás hai outro. Pero non sei onde van. Onde están? Ah, vale, vexo ali ao fondo. 27 morto. Buena. Era Espérame. o que había? Eu creo que non E era hai outro. cofres. Pero bueno. Deixou aí voluto. Vale. Escara aquí, mano. Cuidado. Bo. ¿Qué es eso? Estás pegando, Cuidado que. Estás pegando aquí. Non escoito. Vale. Sube. Pode escar e vou. Voy. Están do outro lado. Vexos bastante ben. Temos unha dereita, cuidado. Temos que ir indo, Uf. Temos a outros aí á dereita. Joder, Onde? Temos dos dous lados. Temos uns... Márcame, Alex. Temos uns aquí á Zona, dereita vamos zona. que non os Vexo, aquí arriba. e que enfrente temos a outros, claro. Boa. Cuidado que temos xente da dereita, mano. Vamos para aquí, izquierda, vente. Ves, fútache. Vámonos, vente, estou rotando, Parece un bote ese pavo. Uf, casi do. Vente, rotamos. Vou. Disparas a ti? No, a ver si le damos a esos pavos. Estánse pegando ali arriba. Tú tes sniper. No. Vale. Pudo non levar, me dos un fusil e levar a tal. Vexos. 105, mano. 105, what? Sí. Marca. Me teño que os snipers están aí nas construccións esas. Está na baixura, nada, non podo. Vexo. Está asomando moito, Igual lle dou. Uf, casi revento, tío. Mateino. Vale, vamos. Vamos a zona, vamos a zona. Vamos dentro, vamos. Eu tiro ideal. Eu creo que había que presionar un pouquiño. A ver se me da aquí. Eu creo que me va a dar. Mortos. Vale, eliminar. Vamos. Eliminación de Valemero, adiós. Misión feita. Vale, agora construimos aquí a entrar, Parece guai. Altura. Excelá. Xa levamos 7, creo, Tú levas 3. 6 kills. Tú que levas 2 ou 3? Eu levo 3 kills. Eu levo 4, o sea que 7. Aquí non estamos na altura nin de coña. Vamos para aquí.
Eu creo que agora podemos aguantar, a ver se va. Sí. Pena non ter lutado aqueles, pero sí. O sea, enxugaría con calma. Teño un botiquín, e 6 granadas. Vale, teño 3 granadas e 3 botiquíns. Vou construir aquí. Tres botiquíns te dan, ok. Sí. Podemos incluso aguantar ao final, sí, tal, pero bueno. Ui, que nos Eu pecha. o que se teña merda de mata. Vexo xente, Alex. Vale, teño o matos, non te preocupes. Dous tipos aquí. Onde? Aquí en NA. Pero lonxe de nós, non? Mira aquí. Queres disparar xa? Sí. Espera aquí, no pecho. Vale. Vale, construíron. Ok. Ahora miramos a zona, Que quería darte, o ti? Ah, matos, toma. O Vale. tipo que? Onde Vamos está? Ese foi a nós. Pero non sei de onde. Por dereita, retamos por dereita. Que non sei de onde foi eso. Sí, foi daquela construcción, mira. Vale, vale, xa sei de onde ves. Cuidado. Minis aquí? Espera, No, temos minis, mano. levo seu. Vale. Seguirán nesas construccións os pavos. Vale, aquí xa non ten visión nosa. Eu teño granadas, Vas por riba, Alex. Ou Sí. por aquí. Sí, vamos por onde. Están fora esas construccións, non? Sí, eu creo que xa se piraron. Sí, están fora. Quedamos 15. Volaría levar máis granadas. Xa que estamos. Vou intentar lootear esta casa un segundo. Canter balas tes de fusil? 140. Mira, xente aquí, Alex. Vale, 140 persoas. Vale, eu tamén 140. Vexo. Fallei. Buah, agora collería sniper, sinceramente. Pilla. O tío está quieto, Se está quieto. encontra. Está quieto. Dispara. É que xusto se empezou a mover cando dixen que estaba quieto. Todo. A joder. Aquí está un pouco longe. Aí, Paso aquí, por pegándose aí. Está pegando aí. Entramos primeiro. Mira, hai outra construcción aí dentro, cuidado. A ver se os vexo. Vale, vexo pavo. Espera aí. Vale, temos aquí un enfrente, sí. Mira, xente aquí, Alex, xente aquí. Espera. Pasoulle rozando, tío. Cuidado. Granadas. Sí, veña. Cuidado cos de fondo, Non chegan desde onde se tira isto, non? Boa, Veñe. Vamos, aí. Eliminado. Vale. Mortos os dous. Morto. Temos outro aí enfrente, cuidado. Pero vamos a poñernos no sitio destes que están dentro. Necesito materiales. Vale? 480 de madeira. Eso é a nos. Aí va foco aquí. Creo que sí. Debe ser. Pilla todo. De momento, así están. Aquí un AP90. Vou tapar de atrás. É a nos, mano, cuidado. Perdón. Non é nos. Pois de puta madre. Pois de putísima madre, tío. Vamos ver. 9 pepos aquí, Vale. Eu creo que tería pepos en algún sitio. Vou moi ben de Onde mata. están estes? Boa. Ariel, loot. Vamos aquí abaixo. Que hai xente? No río. Vente. Vou. Vale, vexo. Dalle aí. Boa. Morto. Va. Ei, outro detrás, creo. Voy a saltar a alguén por detrás. Cuidado. Pilla a táctica azul, si non tes arma. Sí, pillo. E tes aquí material. Vamos a entrar aquí. Ollo Xa. ahora, Temos que entrar a construir, va. Quedamos os 6. E a barras el fusil. Vale, para botar a non ter escudo, o resto de puta madre. Va, pero vamos bastante ben de escudo tamén. Aquí estamos dentro, aquí arriba xa. Perfecto. Vale, estuvimos bastante guai. A ver onde está a xente. Sai de aí? É a nos. Vale, está aquí un dormillo, está un dormillo. Vale. Vou tirar un pepo ao millo. Eles veñen. Tiraron outro nós, cuidado. Sí. Temos máis de sobra.
Sí, eu teño 900 de pedra. Vale, teñen doble bazooka, tranquilos. E ahora un sniper, víngame. 23 azul, 23 azul. Ya. Van a ser Vale. van a ser acabar. Van a ser acabar, macho. O sea, os pepos. Sí, deixo, tiro. Non deberían estar facendo eso. Deixo, tranquila, con calma. De momento estamos dentro. A pena, joder, é que tiñan que tocarnos os típicos ratillas, tío. Están aí no millo. O millo non se pode romper con balas. Siguen no millo. Están xusto no borde, así Sí. damos a... Fallei. Merda. Sei que pasa, non dou levantado. Non sei onde están os outros, Quedamos ainda 6. Si, eu estou me cubrindo por si acaso, Abajo no establo. Cuidado que non te metamos mi pazo. Vale, ves saindo do millo. Uf, casi. Que se pegan na casa, Míraos aí. Non tes granadas, non? Sí, deixa. Boa. Granadas unha. Reventos aí. Avanza. Reventos con eso. Avanza, entramos en zona. Estamos na zona. 28 azul. Veño un. Vale. Quédate por aí. Quédate aí onde estás. Sigues tendo máis cohetes? Sí, pepos, teño pepos. Pues dalle. 33, un reventado. Aí abaixo. Sí, vou abaixo. Vale, Vou revelar. están aí. Quedan só dous, Aí, tes Tiro aí un. Va, Vale, está aí. va. Boa. Cuidado ahora cos snipazos. Quedamos contra dous. Está dentro da casa, Vale. Están aí ao Se fondo. podías tomar fora. Que non entran, que non podan vir. Tes pepos, dame pepos. Sí, teño 7, pilla. Dame. Vale. Ok. Vale, presionan. Vale, vamos aí. Aí. Cuidado con posibles Outro snipazo de detrás. atrás. Cuidado con posibles snipazo de atrás. Cuidado a subida, Sí. Te sube el tiro yo. Voy a tirar eso, ¿Estás? Sí. Dalle. 17 azul. Abaixo. Outros 10 azul. Vale. ¿Qué estás viendo? Altura, arriba. Vou, pilla, ya eu. Teño eu altura. Ha sido matado. ¡No! Reventado un. Saquei 36 dos veces. Cuidado. ¡Mato un! Vale. Baixo. Cuidado con os outros. Estamos xuntos. Va, mano. Non o vexo. Estou poñendo nervioso. Creo que non ten altura él, Sí, Está conmigo. está tranquilo. Está conmigo, Tiramos está con un pepo. Vale, vais e tiro todo. Tiro Tiro todo. todo. Sí, tira todo. Está conmigo o tipo. Uy. Está muy unido esto, Báixate él. Cuidado que te baixou. Está aquí. Vale, estamos contra os dous, Tireino. 102. Aquí hay 102, estamos jodidos, pavo, xa. Vuelvo a pillar altura. Altura ahora. Tiro todo. Es que ahora tengo jarrabales, ¿entiendes? Está aquí, deixo. A ver si corre un pepo. Vamos Mira, bien, teño vamos. dos scars, non teño pepos, tío. Presionámoslo aquí. Ven. Vai ser por aquí. Estou recargando. Cuidado. Boa, ¡Muerto! ¡Vamos, mano. hostia! Boa. Vale. Sí, señor. Partidazo, Vou guardar a partida. Cantas kills nos fixemos? Home, é para subir. Tú cantas kills fixeches? Como se agarra a partida? Tens que